biteguye batewe umukino cyane ko ikintu cya mbere gitotombeye ni iki ngiki mugiye kumva. Maybe all of us we have to fighting for better African football, and if we want to better football on a bigger level, we have to try. Twese twagakwiye kurwana iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afurika. Niba dushaka ko umupira wacu ugera ku rwego rwiza, dukwiye gukinira ku bibuga na stade zisanzwe. Nubaha cyane iyi kipe ifite abakinnyi benshi beza ariko bakinira ahantu hagoye. Reba ikibuga abafana bayo birabagoye gukinira kuri iki kibuga. Turakina ku isaha y'isa 8 z'amanywa zuzuye. Tugomba kwitonda, tuzakina imikino ibiri. Uburyo uyu mukino ari ingenzi wanga ikimwe yuko uzaba ari ingenzi Cairo. Same important our match in Cairo. Why they change this all? Kubera iki bahinduye byose? Ndabizi urabizi. Kubera ko bahinduye amasaha. Uru ni urwego rwa hasi. Tugomba gutekereza uburyo umupira wa Afurika watera imbere ndetse n'umupira w'u Rwanda. Urakeka ko guhindura amasaha ari byo byatuma utera imbere ugakina saa 8 z'amanywa? Oya rwose, oya, tugomba kurebera ibintu mu ishusho ngari. Ntabwo ishusho ngari ari akantu gatoya, ntabwo bireberwa mu mukino umwe. Kuza mu mupira w'u Rwanda birasaba ishusho ngari, ariko ntabwo ari akazi kanjye. Munyihanganire rwose. Dushobora no gukinira ku muhanda kuko aya ni amahirwe ya PRFC bibonye. Maybe in this case Africa has a bigger chance for umutoza w'ikipe ya Pyramide ariko ibintu byo kwitotomba shaka ko bategura kurusha abandi bose. Kronoslav Djuricic ya Croatia. Kronoslav Djuricic ya Croatia afite icyo avugiraho kubera ko mbere ari umutoza utemerwa cyane muri ikipe ya Pyramide, ariko nyuma y'ahatwariye CAF Champions League atsinze Mamelodi ayitsindiye iwabo, hari uburyo nyine asigaye nawe yitereka akavuga ikimuri ku mutima. Burya hari ikintu muraba afite cyo kuvugiraho. Mbere bajyaga baza Kigali ugasanga aravuze ati tugiye gukina n'ikipe ikomeye ikomeye, ati turitwara gutya na gutya. Ariko ubu ngubu ari kuza, aje kugifite fanda. Ubu ngubu ari kuza agira inama Abanyarwanda, agira inama n'u Rwanda, avuga ngo niba mushaka iterambere na Afrika muri rusange, ari kugira inama Afrika yose 52. Ati niba mushaka gutera imbere ngo mukwiye kurenga iki kintu, ngo ututuma murebera hafi tundu dutoya, ngo mukareba ibintu binini cyane. Ati match rishyira saa 8 bigufasha iki? Ugomba kwishyira. Iyi interview azayikora yicaye iwabo, azabivuga yicaye iwabo. Yagira inama abantu bose ko bakabaye kubera, ariko afite icyo avugiraho nibyo birumvikana. No ngo rero hari uburyo ashaka kuza gutsinda APR, ariko yanayikoroza. Ubu ngubu umukinnyi, umutoza, umuntu wese muri APR wabonye agirwa inama n'umunyakroatia, hari uburyo mu mutwe we hari icyo ari gutekereza. Niba namutsinda rero azibuka rya jambo umutoza yasize amubwiye. Ariko njye hari icyo mbona, ubundi umutoza nk'uyu wakoze statement y'umutsinze biraryoha, urayigarura ukajya ushyiramo na score wamuteye nka 2-1 wenda byakunze, cyangwa se ukamusezerera. Gusa n'umutoza w'umuhanga. Uyu mutoza n'umutoza w'umuhanga cyane kubera ko n'umwe mu batoza bazi ku managinga match nini pe. Match nini zose yagiye akina, izi za Mamelodi, za Zamalek, za Al Saudi, izo match nini azi kuzikora neza cyane. Nk'iyi match yatsinze ikipe yo muri Arabia Saudite, Al Saudi, yesi igitego kimwe iracyishyura, agaruka yikubitamo ibitego 2 ayitwara igikombe. Uvuga ngo izo match nini azi kuzijera pe. Ubwo rero kuza gukina n'ikipe ya PL arayizi kubera ko yaba Tarebu ntazi Pyramide. Bwa mbere yakinye na Serifroje, bwa kabiri yakina na Darikonovic, agiye gukina n'umutoza wa gatatu. Mu gihe APR turi kuvugayo umutoza yahindaguritse, umutoza uyizi azi uburyo ikina kandi n'abakinnyi yego barahindutse, ariko ba Gilbert baracyarimo, ba Clement baracyarimo. Abo bakinnyi ukivuga ukiraho rero mugisaranganya ijambo umutoza Tarebu